Ũũ nĩguo gwatinda nja ya thoko ya Kongowea kaunti-inĩ ya Mombatha. Maafitha a borithi makihuthira riera ria kuruta maithori kung'ethanira na Onjoria ngiri ithatu aria mendagiria nja ya thoko iyo. Na kuonania marakara mao mahinga barabara na gwakia mĩaki makimenereria kumomorwo kwa ibanda ciao ni ruhonge rwa KENHA kiroko kia umuthi. Umomori uyu utafanirio rungu rwa ugitiri munene undu uria unyitire Onjoria aingi matehariirie na haha niho ndugamano yambiriirie gatagati kao na borithi. Ndugamano ino ni thararirie mihango ya o muthenya kwa ihinda ria ithaa rimwe macemaniro-ini ma barabara ya Fidel Castro o undu umwe na gucungiriria muhatikano munene wa ngari barabara-ini ya kuma Mombatha guthii Malindi. Borithi wa Njiru uria wendagia nguo cia mitumba arauga ati ni athire hathara ya muigana wa shilingi milioni 2 kumana na umomori uyu, akiuga we aikarite haha kwa ihinda ria miaka 20 na ndahetwo notithi ya guthama kuma hau. Mahali ndio nimefanyia biashara yangu. Hapa ndio nimelelea watoto wangu. Leo wamerauka, wamenivujia kila kitu. Mimi niko na maroon nalipa. Na mimi niko na mambo mengi sana ninategemea kwa sababu niko na pesa za watu nyingi sana ninadaiwa. Leo hii hata watoto wangu wana kitu ya kwenda kukula. Sasa mimi najiuliza, hapa tuko na MCA, tuko na wakubwa wote, paka gavana, na hakuna hata mtu mmoja amekuja kulia na sisi. Tumerauka asubuhi hapa, watu wote unaona hapa. Watu wote tumekuta tigatiga, mapolisi wamejaa hapa, hata hakuna kitu tumeokoa. Benson Musyoka uria ni mwendia wa iratu cia mutumba ni acakaite kumana na umomori uyu, akiuga gukinyaniria na riu gutire mutongoria ona umwe wiyumiritie kumatetera. Nimumia sana na watu wamepoteza mali nyingi, imepotea na tumepakura tutongoza kupiga kura. Sasa wamekura mwaka mbozai tunaanza kuteseka. Ndio watu muone hapa na sisi tumetoka kupiga kura na sisi hiyo kazi mmeona bana tena nyingine. Tutawezekana. Sasa KENHA na kuguko Nairobi mihango ya kuhamurithia endia a mĩarĩro kuma gatagati ka muciĩ munene ni yambĩrĩirie kahora mugaru na uria igutanyitwo. So far tũhotete kunyita andũ makiria 30 aria mareka illegal business in the streets. Handũ-inĩ ha Kameme TV njĩtagwo Wangui wa Mũirũrĩ.